So ladies and gentlemen, tugira twakire artiste ukomeye cyane, artiste abizi, a very talented man. After Michael Jackson, it is him. It's okay, pretend. No, relax. It's up, guys. He is one of the most talented artists that Burundi has. Ladies and gentlemen, un tonnerre d'applaudissements pour le seul, l'unique, l'homme qui a coloré l'arc-en-ciel, l'homme qui a sucré la banane. C'est lui qui a dit, quand Jésus a dit que la lumière soit, il a allumé l'interrupteur. Mesdames et messieurs, Andy Morgan! Bonsoir à tout le monde. Good evening, ladies and gents. So karibu tena Burundi, Abanyabo, you're welcome. My name is Andy Mwan. So I hope you're gonna enjoy the night. So thank you for coming to your home. On vous aime beaucoup. Et la chanson c'est Ninde que j'ai chanté pour nos belles femmes et filles ici au Burundi. Et applaudissez beaucoup pour les organisateurs des Miss Burundi. Maintenant on va aller partie par partie, on va commencer ici.
Ici. Ici. Ok. Ninda fise Sohora matwi Rasha baba Sohora matwi That's it. Loud. One more. They got to get inside. Don't feel it now, but to die. Check out my Oh, I'm more coming up. Ninda fise now, but to die. Sohora matwi. Skase hamne bikim. Ninda fise ngala tugaya. Ninda fise ngala tugaya. Ninda fise ngala tugaya. Merci beaucoup. Willkommen am Mashi. Amashi Meshi Channel.